Our aim, the aim of our organization, but also of all our single employees, is to be recognized as good and respected citizens of our beautiful country. Electromobility is changing the world nowadays, and we are proud that we, NLB Banka, can contribute to this important development here in Montenegro. Donacija je realizovana, dobili smo jednu ne samo vrijednu donaciju, nego smo sa ovim poslali poruku da će Žabljak zaista biti oaza mira, oaza čistoće, kvalitetne i zdrave ponude, ne samo za građane Žabljaka, nego i za sve koji dolaze na Žabljak. Lokalna uprava sada ima obavezu da zajedno sa Nacionalnim parkom Durmitor i lokalnom turističkom organizacijom što bolje ispromoviše ovaj projekat i organizuje adekvatno korišćenje električnog minibusa.